Как всегда, Selen yanına gelen bana sushi zakaz ediyor. Ben şu sushi'ni atmayan ettim. И пюре с котлетами будем, да? Все. О, какая красавица. Хорошо, что фильтр есть, да? Да. Краска зачка, ну, а меня видео чмели. Ты еще без краски. Без краски тебя тоже можно выходить. Yine mehvanda olsam şu an. Yine de restorantinada qovurlan мороженое geldi. Да, посмотрите, он... Жареное мороженое. Столько комплиментов сегодня. Qovurlan мороженое. Şu filtrмен dodam. Qatlı koyuyorlar. Мера! Мера! Ну как? Хорошо. Да. Все, мы берем. Мы вот эту берем. Это şey diyor. Gün anlardan ну, video. ты Я не вообще-то жалеешь? фильтр делаю. Я вообще-то красотка. О, vallahi. Агес. Да, надо вот и сюда, и вот и сюда. Как дела? Ты должна была, кстати, со мной. Eneme машин yanına gitmemiş o abede. Ay ты какая нежная. Söyleme Meram, спасибо gülüm. Bet kıysen kız var ha, bet. Çıra çıkıydı sen. Şu bir köp aydımlarım var ha, çıra aydımlarım sana değişti. Ay. Bir taraftan hem molla hem yolla değil mi? Yok, yolla değil. Çıra da, yolla da, çıraçı da. Çıraçı değil ha. Aşkım bey değil mi? Ama başka fikir değil. Yo, çıraçı demek, qov demek, qaytan blatnoy demek. Men düşüncemde bet demek, qov. Berekellah, berekellah. Hemmenize köp sağ olun. Mehribanlar dedim şu toyumda. Yeni bizim sevgili başlayılardan bir Şun şəhərlik işim qatdıkən, şun üçün günə çıxmalı olan. Günün önəm olsa, məni şu krem qoraya. Qatdı, güclü krem, солнцезащитный.